4 tentara Ukraina dilaporkan menyerah kepada unit kelompok militer utara Rusia di wilayah Sumy setelah posisi mereka dihantam serangan intensif. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh pihak Rusia, para tentara tersebut merupakan bagian dari satuan pertahanan teritorial Ukraina, bukan pasukan garis depan. Pasukan militer utara Rusia menyatakan bahwa para tahanan akan dijamin keselamatannya dan akan diperlakukan secara layak sesuai dengan hukum humanitar internasional. Rekaman penyerahan diri ini diunggah melalui saluran resmi Telegram pada Rabu 25 dan menarik perhatian luas dari berbagai pihak. Слава Україні! Memberikan keterangan lebih lanjut terkait identitas para tahanan maupun kondisi mereka saat ini. Sementara itu belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait kejadian ini. Позывной, фамилия, имя, отчество. Где, в какой должности? Батальйон солдат. Понятно. Есть. Должность. Тревога. Понятно. В каких подразделениях проходил службу? Позывной. Звуки. 1097. Есть. Должность. Должность. Водитель, сапер, стрелок, санитарный. Стрелок. Тоже. Не понял. Стрілок. Подразделення проходили службу. 103 бригада ТРО. Всі передають тобі привіт. Тетя Валечка, здравствуйте. Бада на месте. Ваш сын с нами. Щастя вам, Щастя, здоров'я. здоров'я, Всього буде вашому здоров'я. сину, всім. Слава Україні! Позывной, фамилия, имя, отчество. Где, в какой должности? Батальйон солдат. Понятно. Есть. Должность. Тревога. Понятно. В каких подразделениях проходили службу? Позывной. Звуки. 1097. Есть. Должность. Должность. Водитель, сапер, стрелок, санитарный. Стрелок. Тоже. Не понял. Стрелок. Подразделение проходили. 103 brigada ТРО. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.